I pozdrav ljudi, odnosno u epizodi Minecraft preživljanja i danas krećemo sa novim serijalom, pošto je on serijal bio jako glup. Da. Sad tu ćemo da cepamo drva. Za jednu početničku kućicu. Polako mi se učitavaju čankovi jer sam smanjio na 0. Pošto mi to uzrokuje puno lavova i da, znate kako je. Dok tako lijepo želite da snimate, onda vam glupi pokvari sliku. I da snimamo 1.9 verziji, što 1.10 mi malo laguje, malo više, pa snimamo sada u 1.10, u 1.9, tako da on. Dok se kupim novi komp, onda ćemo i na 1.11 čak moći. Snapshotu ako dođe. Mislim, Snapshot je već došao, ali kada dođe prava verzija, to će biti super. Da, ako se pitate koja je ovo tekstura, to vam je od jednog youtubera. Uglavnom Faithful pomiješan s nekim blue texture packom, tak neka. Uglavnom dobra tekstura, ne uzrokuje previše lagova. Imamo dosta, bilo bi vrijeme da si hranu neku, samo da napravim jedan crafting table, achievement, opa, ovo, tako, ovo ćemo kupiti. Tako, vidio sam još tu kokoši negdje. Da, koristim Optifine, no nemam skin. Morao bi imat skin, ali pošto sad nemam baš internet, da nemam skin. Ok, evo tamo jedno kokoš. Tako sad. Da, hrana se sporije troši, da nije na miroljubivu. Normalno, dobro. No, normalno je. Ajde da se sad cepamo još malo ovih drva i da. Pa da počinjemo graditi neku kućicu. Napravit ćemo ovako. I idemo sada gdje ćemo da pravimo kućicu. Meni se nekako najviše sviđa tu na vodu da je radimo, ali ne znam baš sad. Ajde, vidjet ćemo kako će to da ispadne. Tako. Onda tu. Opa. Baklje. Dobro, još mi sada tu za ovo jedno pan. Tako da idemo to još tu malo. Pošto nemamo tog drva, idemo ga tu malo osjeći. Pošto imamo tog vuda previše tu. Ok, koliko komada 6, dobro, to će biti dovoljno. Idemo svim, 1, 2, 3, opet baklju sam, moram da je maknem iz ove. Evo ga. Ok,
meni izgleda onako solidno. Sad ćemo morati ovo opa. Da ovo pocijepamo. Tako. Ja ću ovu kućicu završiti između epizoda, a možda čak i neću, možda ću snimiti još epizodu kako je završavam. Mada obećao sam prijatelju da ću mu se javiti kada završim s klipom na Skype. Tako da vjerojatno ću u drugoj epizodi koju neću danas snimiti. Ok, evo ga. Ajde, stavi se, tako. Pišite mi koje bi igrice još željeli osim Minecrafta, pošto meni je Minecraft omiljena igrica, tako da vjerojatno će ovo biti samo kanal za Minecraft, ali vi mi samo predlažite pa ćemo vidjeti. Pa ćemo vidjeti kako će to sve ispasti, pa onda. Ok, već imam čisto. Sad bi mogli ovo gore s ovim budom, mada dobro imam to bude 4. Ne znam, meni se nekako sviđa kombinacija buda, pa volim kombinirati sve vrste drva. Opa, malo za jedan blok previsoko. Vidim kako se to... Ok, pa nije loše. Ok, zašto ja ne koristim ovu drugu? Tako, tako. Opa. Snimat ću preživljanje i na serveru, tako da neće biti samo obično preživljanje. Tu i tu. Ok, još samo ovu stranu tu dovršimo. Mislim da ću još onu tamo stranu i možda ćemo još stići kroz u ovoj epizodi dovršiti. Nije baš. Ovako. Sad još ovo tu. Sad će da se počinje zombi stvarati. Dobro. Od mene neće doći. Ok, stići ćemo još i krov dovršiti, to je super. Sad to malo da osvijetlimo. Tu baklja, tu baklja, tu